Pitamo sada, da li ste ovog jutra uspeli da probudite zmaja u sebi? Naime, treći Eurocup u Dragon Boatu kao i internacionalni festival zmajevih čamaca održava se danas na Adi Ciganliji. Ko će se sve nadmetati u trkama malih i standardnih zmajevih čamaca, saznaje Jovana. Jovana, takmičenje počinje u narednim minutima. Ti si već sa ekipom na Adi. Nažalost, nije ih poslužilo baš vreme, pa nije sunčano jutro, ali verujem da su dobro obučeni i da su spremni. Kako će sve to izgledati danas na Adi Ciganliji? Danilo, takmičari su i tekako spremni. Ja se stvarno nadam da će se nekako vreme promeniti u toku dana i da će im ići na ruku, ali nešto više o samom takmičenju ovog jutra reći će nam upravo Ana Duduković iz Srpskog Dragon Boat Saveza. Ana, dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se, pa recite nam ko će se sve danas nadmetati ovde na Adi Ciganliji. Dobro jutro, Jovana. Evo danas na Adi Ciganliju polako pristižu takmičari. Trenutno ovde u Čačcu imamo samo domaće klubove, ali takođe ove godine nam je veliko zadovoljstvo što smo imali priliku da ugostimo i ekipe iz Rusije, iz Moldavije, iz Velike Britanije, neke miks ekipe Velika Britanija, Ujedinjeni Arapski Emirati, 3 ekipe sa Kipra, nadam se da nekog nisam propustila da pomenem. Uprkos ovoj pandemiji i celokupne situacije uspeli smo ipak da održimo tu tradiciju i već 7. godinu za redom da organizujemo ovaj internacionalni Dragon Boat festival, a takođe u okviru njega i treći Eurocup. Da upoznamo malo naše gledalce, šta je zapravo Dragon Boat? Dragon Boat, evo mi sad sedimo u tom zmajevom čamcu, kao što vidite, možemo i da krenemo možda da veslamo, da prosto možete da vidite i kako izgleda zavesla i sve. Ovo je trenutno standardni čamac, imamo standardne i male, u standardni može da stane 20 veslača, a u mali 10 veslača. Sporimo malo. Da. Nije takmičenje još počelo. Takmičenje je još počelo, polako. U ovoj, znači, staje 20 veslača i imamo još 2 člana posade. Kormilar koji stoji na kraju čamca, to je evo naš Pera koji upravlja trenutno. Kao i bubnjara? Da, i bubnjara, ali evo on sad trenutno ne sedi, pošto ne bismo mogli možda da komuniciramo. Trke se odvijaju obično na distancama kao što će danas biti na 200 i 500 metara, imaju i trke na 2000 metara. Ove godine organizujemo samo na 200 i 500 na ovom takmičenju. Ja moram eto da pitam i takmičare, znam da ste sad zauzeti veslanjem, ali eto, jel ste spremni za današnje takmičenje? Jesmo za fair nadmetanje i za dobro druženje. A zašto ste eto odabrali da se bavite baš Dragon Boat sportom? Pa, prosto volim da se bavim nekim sportom. Nije bilo zdravlje na prvom mestu kao kod nekih drugih takmičara, ali je dobro druženje i benefit za celo telo mi je ostavilo da sam nastavila da se bavim. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Eto, ja vam želim mnogo sreće danas na takmičenju. A eto, ako i vi želite da probudite zmaje u sebi ovog jutra i da upravo budete deo ovog takmičenja, odnosno da navijete za nekog od ovih svih zmajeva ovde, to možete da učinite dakle danas od 8 časova kada počinje svečano otvaranje pa sve do 17 časova. Danilo? Jovana, čulo se i videlo da ti nije bilo svejedno kada su veslači krenuli punom brzinom Adom Ciganlijom. Hvala ti najlepše i hvala tvojim sagovornicima ovog jutra. Eto, čuli ste predlog. Posle 10 časova i 30 minuta slobodno prošetajte do Ade Ciganlije. A sada imate